You're number one. That's it. MI said, oh, in a place to be. And the yellow AD. Never did you fara Billy Macado. That we are not Billy Macado. You should number one for this one. What I say now? Harari million in Taiwan. Harari million in Taiwan. Harari million in Taiwan. Harari million in Taiwan. Ninya know it as a million. Man, I work for the million. Maybe the win as a million. Ninya know it as a million. Harari million in Taiwan. Harari million in Taiwan. Harari million in Taiwan. Harari million in Taiwan. Kezo iskadiva Lavender FM, your only traffic and youth station. Purpose made for the format and Braku Zaipi. Our number one, the Wally T, the flamethrower, highly flammable, one of a kind. And each question tree, Ubamano Casho, Royal Lavender FM, which called Tanganeza when it can become me at the interview. Galabuna, Lamanaka Kalabu Zanga Mandla Matakeni, the 9 millicent of Macado Namusi, and it becomes to me as you tell Ragabone, Kavete Kurashaka, Kavete Bembe, Kavete Bembe Kurashagori, millicent wa Makadri, Millicent Makadro, Adumbranga, Ovecta. Back in the days, Kach story cha Mubango, Murawuni Angeni, character Lenia, Agnes, one over Katerina, over Catherine. Back in the days, Varam Karaman, Kudwanga Mandori, Erdovarna, Fanokoma de Murabi Fezi, Erdovarna, Millicent Makado, cut the interview, Kala Vedefem, Heno becomes Mui Kabete, Bembera, Karushak, and Kwambori, Zangarangaman, the Zangarangamanda, the special Angamanda exclusively to Lavender FM. Zuana Kala Lavender FM page is no even about it. Lavender FM, Vafune Gamanda, Marakuza P was one word, the Wally T, Duka Wally T, the flamethrower, highly flammable, one of a kind in this quest tree, Ubavandero Castle, Lavender FM is quite it's gonna become small. Yamanaka Nakayabu, the Sangamanda, as one of the women who is one and a Casso Yabo, Yavaswa, Imanda Pazuasa, Missio, the church is so much a castle, Chisaki, Shimanda Pazuasa, Missiote, Chifinga Chote, eh? Yeah, and the Lavender FM, 100% truth, and becomes we. It do to Sangamanda was some teachers about to Wararo, who touches the subway. Do worth it, Amanda. Yeah, the combo about to Pezi, Udovaras, which is not the Budanga Amanda, cannot become we at the interview. Lavender FM, Church Machabo Chakashi, Saki Manda Fazovaswa, Missio, the Karuquata, we are Pezi, the one I am Millicent Macado, Karuquata Morali. Ngaite a million in Taiwana. Tifitility ngadiwana. Ndatitamba garata zambudipana. Ndafunwanga wachena nanga muzima imane. Zaka ngatiraga ulaisane. Nanga muzibe de bishari no mane. Ndafara venda nanga mashutu magwaben. Wafanga nonga ndine mudabe. Awela basina kaisa kainga mapuru. Niggas they get it. Yeah, girls don't refer to 1 millicent or Macado is compared to Millicent. Musiri singa twa magamile center bako maganyi wagaye na bori udibera zwifi yezo udibode Millicent Macado ndi kana extra ndi Millicent Macado ndi extra express nditamba kazi stories za TV ni radio everywhere ndi dawapunda ikazwa bu MC motivational speaking. I run my own companies, yes. Those no risiko Millicent those no ukupusha na zo acting katina nazo radio honea risiko za uri kasi la acting zicho achiva wana akadwana kasi la acting hobo itemi oduzo miza udibode yata basitu zenda tozifuna uva butukuni ndapfanda kuzitakalira ndikotodozviita and then ndadibugorona mera wati nditiyordo zvisvikerere atidivo ndinasitarufeza ndarimine mara iyo toba passion ine abori this is zvava zvinongomukani nezvinasitarufezi yeye kamumwe mutu or this is what I want to do ndakonyabona ndihome yeah and then I just what I did ndotovhuwa ndatevera zvezviva zvine ndinamuya comes Califas Lamedi kana la acting odori na nzori loangala ngamanda lona ngamanda one hai lidana zikaidu zalo one hai ene khasi ya leli la acting kana lo ba actress khaidu zina tangana zini zifiyo one kuno zipenya nganderade khaidu ziyavazi nje ukambango
mara arali uri sa zwona bisedzana uri muṅwe na muṅwe una passion ya zwine a khou ṱoḓa zwone zwi amba uri u vha khou zwi ḓivha uri naho nda ṱangana na mine ndi ḓo zwi pfukha ngauri ndi zwine nda khou ṱoḓa zwone so zwinzhi nṋe ndi zwi pfukha nga thabelo zwinzhi ndi zwi pfukha nga u ḓivhudza uri ndi vha focused nda ya nda ita mushumo fhedzi u shuma nda ya hayani nda si focuse kha zwithu zwinzhi nda vhea thabelo phanḓa nda vhea passion nda vhea talent na hard work phanḓa khamusi zwine ri tshi khou sedza kha sia ḽa media ene u vhona ngari ṱhamusi kha ḽi sia ḽa media lina u dzhiela nṱha khamusi mvelele ya riṋe sa vhavenḓa kana hu no nyadza a culture sa vhavenḓa zwiṅwe dzimbudziso zwi nga dzhenisa khakhathini wa si dovha wa hiriwa na fhethu na uthi mbudziso dzo no ngedzi dzi nga tou dzhenisa khakhathini ende u fhedzisela u tshi vho tou amba zwine wa vha uri u khou takadza vhathu thi mara u tou amba ngoho mbudziso dzo ralo hedzi ya u fhisa nga maanḓa u fhindulea ende ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha si khou fhedzisela vha tshi ri no comment ende u tou amba ngoho samusi ni khou zwi vhona zwiṱori zwa zwivenḓa zwi ngo tou ḓalesa ndi zwone vhathu vha ri minority ndi nga mafhungo uri ri minority a ri ḓivhi mara na nṋe ndi ḓo kanda kha ḽeḽiya ḽa vhathu ḽa uri no comment ndi zwone nga maanḓa fhedzi dzi mbudziso kha tou fhira nga kha dzo vhori hani mara musi ro sedza zwa zwino kha sia ḽa acting zwine a khou tou vhona uri kha samusi zwi khou ṱahela kha vhaswa vhashu vha ḽa Afrika Tshipembe ndi zwifhio khamusi vhaswa vha khou dzhiela nga maanḓa fhasi fhungo ḽa acting hone a nga ṱuṱuwedza mini vhaswa kha sia ḽa acting nṋe thi khou vhuya nda vhona vhaswa vha tshi khou dzhiela fhasi career ya acting vhaswa vha khou i funa vha khou i takalela nga maanḓa hu tou vha uri a vha ḓivhi na zwo uri vha nga swikelelisa hani and most of them vha fhedzisela vha tshi khou give up is not uri vha i dzhiele nṱha and most of them na zwi realize ndi zwa uri na hune ra bva hone mahayani our own families our own parents ndi vhathu vhane vha uri vha tshi hula vho vhudziwa uri in order for you to say ni na career ni tea u vha ni dokotela ni lawyera ni engineer ni so a vha zwi dzhiisa career so zwi fhedzisela na riṋe vhathu vhanzhi vhaswa vha tshi khou nyaga u ita heyi career mara a vha tshi khou nyaga u ita o thoma a vha dokotela o thoma a vha mini a kona u zwi ita so zwi sia vhathu vha tshi vho tonga a vha zwi dzhieli nṱha mara vha si zwi dzhiela nṱha u tou vha uri vha tshi vha vha tshi khou shavha tsha u thoma ngori a vha ḓivhi muthu ane a nga vha thusa u swikelela tsha vhuvhili vha khou dovha vha khou ofha uri hayani vhanzhi vha ya ri ndi khou nyaga u phesiwa career heyi mara vha si vha badelele zwi tuition fees ngori vha khou ri hezwo ni ḓo zwi ita ni noṱhe nṋe ndi khou nyaga ni tshi vha dokotela okay kha muswa ane a vhona ungari ṱhamusi ane a mu dzhia ene sa role model a nga muṱuṱuwedza mini ndi vhe kha silent nṋe ndi nga tou muṱuṱuwedza uri arali uri hezwi zwi a takadza nga maanḓa u ḓi wana u role model kha vhaṅwe vhathu because iwe muṋe u tshi khou dzula hayani u tshi vhona zwe wa ṱangana nazwo na zwine wa fhira khazwo na zwine wa vha zwone u vha tshi khou ḓi vhona sa muthu ane vha uri u nwa malufu wa vhuswa wa nga matsheloni wa ḓilela vhuswa wa bvela phanḓa na vhutshilo a u vhi khou vhona uri u khou inspire muṅwe muthu lune muthu a nga vhuya vhona iwe u role model mara arali zwo swika nga heneyo nḓila ndi zwine muthu nda pfa ndi tshi livhuwa nga maanḓa uri vhathu vha vha tshi khou mbona nga iyo nḓila nda dovha nda vha ṱuṱuwedza uri kha tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa ṱoḓa shangoni i nga vha isi zwa media i nga vha si acting mara tshiṅwe na tshiṅwe a tshi ḓi sa Papen Place na Papen Place i vha i thoma ya rengiwa hu na muṅwe muthu o thoma a ita nthu hu na muthu o yaho a vhulaya kholomo ndi zwone na wa vhuswa u ḓi tou thoma u mavhele zwo uri a kane na mini zwoṱhe zwo vha stepe tshihulwane so tshiṅwe na tshiṅwe a tshi ḓi ndi nga zwi amba nda ri nga ngeno afha fhethu uri vha ri murovha a zwi ḓi zwo leluwa tshiṅwe na tshiṅwe arali ni khou nyaga uri tshi ḓe ni zwi ḓivhe na zwo uri tshi ḓo tou ḓa ngori na thoma na alwa na lila fhedzi tshiṅwe na tshiṅwe tshi a kona tshi sa izwi ri khou ḓi zwiva zwo ro ṱangulwa nga i pandemic ya COVID-19 samusi i khou nkwama nga nḓila ḓe kha sia ḽa kutshilele honeha zwa zwino a nga eletshedza mini lushaka uri u itela u phaḓalala i pandemic u tou amba ngoi heyi nthu i khou vhavha nga maanḓa a ri khou ḓivha uri ri ḓo vha mahayani swika tshifhinga tshingafhani mara uri ri tsireledze na dzi family dzashu na shango ḽoṱhe ri khou tea uri dzule hayani
ende roṱhe ri khou tou zwi pfesesa uri arali u khou bva u khou tea u bva khou renga dzi essentials ngori tshiṅwe tshifhinga hu ḓo shotha zwiḽiwa nḓuni wa tea uri u bve aro na tsha u renga dzi medication. Zwino ho dzhena tshifhinga tsha vhuria ri tea u renga dzi multivitamini dza vhana, mishonga, dzi panado, mini zwi khou tou rengiwa. Fhedzi kha hu bviwe ho khou iwa zwezwo songo yo vhoniwa vhangani, songo yo tambiwa ngori kha tshifhinga tsha zwino ndi tshifhinga tsha sensitive lune vhathu vha khou lovha nga ndavha ya vhulwadze ha COVID-19. Zwone zwa dovha hafhu zwa vha zwi tshi khou vhavha kha mafhungo a vho riṋe kha entertainment industry ngauri mishumo i vha yo stopiwa yoṱhe na ndani ine ya vha uri heyi ine na khou i vhona yo vha ndi dzi pre-recorded, ndi zwithu zwo rekhodiwaho kale. Zwine zwa khou amba uri a huna tshithu tshine tsha khou rekhodiwa, zwine zwa khou amba uri nṋe ri vha ri sa khou ya mishumoni. So muthu a songo dzula vhona ungari ene u khou tambula ene anti ri khou tambula roṱhe na riṋe ri khou balelwa dzi edition, ri khou balelwa u shuta, ri khou balelwa u lingedza u ita 1 2 3 ine ya nga ri generetela tshelede. So muthu ḓo vha khou bva hayani a khou pfha ungari hu khou tambula ene a yeṱhe, a si ene a yeṱhe. Ende na vho president vho ḓa na dzi nḓila nnzhi dza uri vhane vha khou pfha uri vha khou tambulesa nga maanḓa vha khou balelwa na nga zwiḽiwa vha nga apulaya ngeno na ngei. Hu khou ḓo bva na tshelede na vhanna dza vhathu vhane vho vha ri a vhashumi. So kha ri konḓelele zwi ṱavhanye zwi pfhuke, arali ra sa konḓelele ra si dzule mahayani ndi yone ri khou engedza vhulwadze uvhu ra fhedzisela ro lovha riṋe kana ro lovhelwa nga dzi family members nnzhi u fhirisa zwine ra khou vhona. Zwi amba uri pandemic i nga swika hune zwiṅwe zwa zwiṱori zwavho zwo imisiwa uri ri songo tsha tamba? Zwiṅwe zwa zwiṱori zwo imisiwa u vhona zwiṅwe tshe nda vha ndi khou shuta zwino ine nda nga si ambe nga dzina tsho imisiwa. Ro vha ri khou shuta zwino nga February March tsha imisiwa, zwine zwa khou amba uri a tshi nga ḓo bva kha TV na ṅwaha arali uri nthu ḓo vha i khou continue ya swikelela u ya phanḓa. Zwi khou amba uri a tshi nga ḓo bva TV ngori due date yayo tsho vha tshi khou tea u vha tshi khou bva nga July. Ndi zwone hezwo. Hone hai zamusi angeni ndai kha ḽa Afrika Tshipembe iyi arali nga lo sedza a nga ḓo vhuya vuwa na mishumo ya enough kana mushumo kana muvhuso ḓo zama nga nḓila ḓa uri u ḓi wane u tshi khou sika mishumo ya enough. Hone hai a zwi nga ḓo konadzea mara kha ḓo ṱuṱuwedza vhaswa uri zwi thome kha vhone vhaṋe ḓisikela mishumo. Kha tshifhinga tsha zwino vele a huna mushumo na unga u thoma na musi hu bika no bika a huna zwine wa nga ita ngori zwoṱhe a zwi ngo tendeliwa tere. Mara as soon as lockdown i tshi fhela mishumo minzhi kha ri ḓo ḓi thomela. Nṋe na musi ndi tshi kha ḓivha kha Muvhango back in the days ndo vha ndo thoma ndi tshi rengisa Avon, nda rengisa 1 2 3 nda dzula ndo khou rengisa kana ndo vhona makhulu anga vha tshi rengisa, makhulu anga vha tshi rengisa halwa, vha tshi rengisa mashonzha, vha tshi rengisa mini kha ndo zwi wana ngei ngori thero zwino vhathu vha tshi ḓa vha khou renga kha iwe tshi rengiswa na vho paraffin. So I started also to rengisa izwi just to generate money on the side because so vha na tshelede i khou bva fhethu huthihi ende tshiṅwe tshifhinga vha ri vho funa vha vhathu vha ri a ri tsha muṱoḓa hei o ifa hei o nini hei o ita ntani vha ri na hanefho tshishuma hanefho radioni matshelo muṅwe a vuwa pfi hai vhone vho ambisa zwiṅwe vhona mili center ri khou vha thatha uri mathina vhone vha vho themba houḽa mushumo vha khou zwipfesa mara arali wo dzula u muthu u songo ḓi vhudza uri hai ndo themba houḽa muthu a thembiwi mushumo a u sokou ri hai ndi hafhaḽa zwi amba uri ni vha ni khou ḓi gudisa entrepreneur ni muṋe zwine zwa amba uri ni tou thoma fhasi ni sa ḓivhi uri ni thoma gai, ni sa ḓivhi uri u itea mini, na thoma na vula business, na thoma na ri hai nṋe ndi ḓo rengisa mabudzi, nṋe ndi ḓo rengisa mangilasi, nṋe ndi ḓo rengisa mini, na wana nḓila ya uri vhathu vha renge kha nṋe vha songo renga kha houḽa muṅwe no rengisa mangilasi ndi ifhio. Ndi zwone nga maanḓa aphi uri nṋe ndi khou rengisa maṱamaṱisi na musi a zwi amba uri mara maṱamaṱisi anga ḓo rengiwa, ndi vhathu vhanzhi vha khou rengisa maṱamaṱisi mara uri anga hu rengiwe one ndi mini tshine nṋe nda khou tea u ita uri muṅwe na muṅwe a tshi ri maṱamaṱisi ambe nga Millicent, uri muṅwe na muṅwe a tshi ri mini hu vho hu ḓivhiwa nṋe I have to find a way nṋe muṋe ya uri ndi kone u ḓi rengisa. Vhathu vha nṱhe vha ri rengisa maṱamaṱisi vhathu vha ḓo amba, vhathu vha ḓo ita zwine vha ita zwone mara nṋe as a person ndi khou tea u vha na hezwiḽani zwine nda ḓivhudza uri ndi ḓo lila wa liliwa ro createlwa miṱodzi miṱodzi yo ḓisiwa shangoni uri ri lile ri khou tea u exercise kila tshipiḓa tsha u lila a si mafhungo o shonisa mutshuwisa ndi u tou exercise zwe wa ṋewa zwone nga mudzimu. So hezwi ndi khou exercise u lila hanga matshelo ndi tshi vuwa ndi ya dovha nda hwala maṱamaṱisi anga nda humela ningei kana nda hwala zweziḽa as a young person ḽiṅwe ḓuvha u ḓo wana uri ndi iwe wane wa khou provider the whole of South Africa nga maṱamaṱisi. Ndi zwone ri khou livhuwa nga maanḓa Millicent man ri khou tou pfha vhakhulisa nga maanḓa na sa tshiṱitshi tsha Lavende FM ri khou livhuwa nga maanḓa man o tou litsha mishumo yawe a kona u ḓiṋekedza tshifhinga tsha uri a kona u ḓa fhano ri kona u vha na nyambedzano. Ende ngoho nda vha ndi khou ḓi bikela tin fish yanga nesto nda tou disturbwa zwihulu nga maanḓa mara hai
ndi khou joke. Ri khou vhuesa nga maanḓa fhedzi khamusi kha vhaswa ngenda nga maanḓa ngori una dzi fene nga maanḓa na vhatevheli vhanzhi nga maanḓa hone vha tshi khou mu ḓifha kha dzi social media platform vha nga mu kwama nga nḓila ḓe vha nga mu wana gai? Nṋe ndi Millicent Makhado kha Facebook, ndi zwone ndi Millicent_Makhado kha Instagram, ndi Millicent Makhado kha Twitter, nda dovha hafhu nda vha Millicent Makhado kha mafhungo aya o no pfi YouTube ine nda vha uri ndo i thoma mulovha, ndo vha ndi ya baker, so nda ndi khou gudisa vhathu zwo baker, ndo nama nda vula YouTube channel yo no pfi Millicent Makhado. Ndi dovha hafhu nda vha na website yo no pfi Millicent Makhado ine ya vha uri na yone ndi khou ḓo rumela information dzoṱhe na musi kezo vhathu vhashu dzula fhasi. Ndi zwone hone ri khou vhathu vhoṱhe vhathu sa thetshelesa ngei nnḓa kha vha ye vha subscribe hafhaḽani vha ḓo thusalea nga maanḓa lockdown i sala tshi fhela hu ḓo vha na zwinzhi vha guda nga maanḓa ri tshi khou livhuwesa maanḓa Millicent ane na ḓuvha ḽa vhuḓi a there Ndo livhuwesa nga maanḓa ndau ya nduna ndi zwone.